Selamat datang, ahlan wa sahlan bihudurikunna ajunan depak ke tempat Kak Dinto, nyaman tempat Kak Dinto Estona 2 Dimin almarhum Ki Haji Ahmad Suyuti Mukhtar, muassis Pondok Pesantren Ummul Qura Suyuti, pengaporan pelakpak Kak Dinto tempat Dinto nyamain Karanganyar, sepakat Karanganyar cepon tore pas mungkin setuju cek muslim aneka berarti kiai Karanganyar pas saambona 2 tahun yang lalu bedestong kiai asman Ki Khazin Kak Dinto saya kurang seminggu Kak Dinto hadir ke Kak Dinto pas ada bu kula nikah insyaallah bekal saya kurang seminggu sobung umur kurang seminggu kula hadir ke Kak Dinto teronya nyaman pondok tina tak paham apa maksudnya mak bedereng mati pahuning cek mati kurang seminggu engki la itremah engki motor sakalangkong pas beliau nyama an-nahdhatut ta'limiyah yang di bahasa Indonesia kan nahdhatut ta'limiyah. Jadi tempat kami dua sabareng nyama Ki Haji Khazin Ki Haji Marsuyuti Muhtar berarti sabak jadi setong Pondok Pesantren Nahdlatul Ta'limiyah Karanganyar. Malar muka kunjungan Kak Dinto tetia sampungan tadi silaturahim saya bisa mekuat kaula ajunan terapolonga antara tanah itunya sampai ke akhirat.